Mỗi lần năm mai, tụi mình chăm sóc các bạn đó, mình tí xíu vào buổi ham lộc ha. Tao sao mà các bạn ngom lắc chính là sao? Tao các bạn ngáo cha, hạt đâu inang. Tao là hem 69, 30, 31 mà hạt đâu inang ke. Tao hem phải các bạn de yi lo lắc, i de min yong pha bu kaya, tao i yi yong alo bu pong tam lắc. Hạt đâu yen mok cha to bu phải sinh nhai se, abong phải bu mahu abong tui to bu phải sinh nhai se, yung wan pa mong hạ nang se nang. Kawang iya linglak tui sawa kongkom bu lingnang. Tumanda ayen panang, tumanda haying panang, semalampi hangi kongkom bu iya tumanda, bu nam mawanga tinyi tungoi tumanda panang. Kada lan tuman jing tui sawa, kawang mikti siwa la kadaw ngonang. Tau jingna, mulan jam sa yungwan pa kawang mikti siwa bu, yahama tumana hongli mongong bufai, yungwan pa songda tuman, yuyu jing hangi yipai, yuyu jing hangi pa mong matay ngonang hadaw pai. Hadaw hem lok chang loka yungwan pa yiloha se tawa hadaw itam nang. Hem number 100. Aupe taman wang tang ngoilak. When we all get to heaven. Giêsu tekan hem loka. Jesus ep si jeng loka. Oi man wang ngai ngo jing mai. Teman jing adam teki. Hem number 202. Nang mui hemanlan ilaya. Count your blessings. Oi, ai mama cha cha
hymn number 466. 466. Nang min mukti shiwa. Yen yi ba de ma ne kam ning nang den pe cheng bong de nang a wong nang ba a chao ba nang me na me ki shi wa o yo wan ba nang me na me ki shi wa 잠시 용양아 두이왕분의 햄 두만의 햄 넘버 1 자 낭항신 용부 몰란 잠시 에프터분의 맹고마 잠시 용하 Hallelujah.
Ede nyikfa hayange tawe nangde chanlak. Tawe nangde yasanyali hayange yasanlakwa hangi bajeng nange hangui singe yenang ifaneng. Jeremiah afong dalam ling lem. Miranda Name atau mau tahu cinta wang sempabu teman pe Reverend Nyumba, revival game speaker, game director, pemenok sausan balan, sausan yulan, new jam sepejembu Kristen amelan. Wang na teman ada kipu hipak amai ian mai tahu bujungai kawang pada menyong faha, entu tahu jam teman youth ministry mabu, agam minang bu yanyi baca Yesus Kristus yang salam cai tam nangge. Teman hongi hat ngai yama wang bu menyi tenyi saya tahu ki revival game dalam yong mai yak bu atau cai tam nangge nyulom balom akung yupu kaya atau teneng bu revival game atau ki may taibu sa hado menyong pabu niyo hado ngau lakpa cai tam nanggi. Ilakpa niyo, we have a very special group of guests with us today. The Eastern Women Organization team led by the president. Aji Mohan, on behalf of Konyak Baptist Church Mon, amdan ke sob ke kushiba welcome gra chanai dia se. Inaga so ke worship guru le kane ina ikilote ina chama gra do psi kushia se and like blessing hobo goina into Chennai TSA. We pray that you will be blessed through today's service. Saadawe tuman ve tini chunlak taidam hadogi ehogoneng. Taidam beli 2 August Sunday Devotional Jembu Hipak 10:30 AM. American Bu Hipak worship team hadaw sa sodege menyong panang worship team de. Number cha suching welak chenao yowe AGS KBCM youth. Ni chaulai iyang yublak paje chamong tigan lem hemnoklak yang hi mission beli Konyak tangshimlan jinge yublak Reverend Yangpung District Chaplain Mon nga tobu hei takbulan jinge yublak Pastor KBCM wok kawangau ya ebelak speaker nyet tuideme yupe sholak kung sa tuman chulak taidam hadaging onang taidam de le yiha taidam ni mangobugi chaulai iyang yublak singne dikon ba pade hebak phanage. Yo pepe, tanyi pu revival camp, akeng nyu menyanang ngok pu, acau lai ma pu, lai, tawa haki igening, awang ji kau me, ta gening. Tau hibang me kata atam, tau me ngoyang ki. Awa kalililan iman kawang de topu fae ngokwan de pilatui. Tau ba jeng jiso de i. Jiso iman de jakne i. Taulan kalililan haga tui pua alau kalililan fae iman anu semeng se ngokpu jingne se namane ipu. Ong nang ka Yeji tawa naman de inang naman monglap anu lammepu yechelai maa naman esay iman ki elilak yeji maa shilomme longnok tuye tapue iman penmetet tuipu hangga tenanggi tawa Jerusalem me ngopu katalan esay fay semeng pu jingne se namane tainang ka yeji tawa namande inang namane naman mong lepe yechelai maa naman esay iman libuki lilak kawang de yofa haleluya
สับชีเมกิมยันังเบกันบูวังตังอาเจ้าป่าอาเจ้าป่าอาเจ้าป่าอายันกวังอุปาแต่นับนางฮาลานเน่นางที่ยุบคำลักจริงแน่เสอาเจ้าคำจริงยำมาไปอกลักแน่อายันฮิบักพาบูปานางแต่ตัวมาในมินยงปูพาบุยอาเจ้ายุดลานรีไวเบิลแคมป์จริงแน่เสตามมาตานปูไตดมหัดงายามะวังเงมันยี่ให้ยังมันยาตังโอยยองไม่ยาไตนังวังตังกวังนังอมงอตปูนันจริงแน่เสตัวมาในนางแต่มินยงปูพาบุยแต่นี่ว่าตัวว่ารีไวเบิลแคมป์เซอร์วิสอายุมอมลักจริงแน่เสเอาชินปูคริสซาลันไปยังนางชีเซาเมอินเนียปูไฟชดยังงอนังโอ้เจ้าป่าอายันกวังป่าตะมันฮัตเอาตะมตานปูฮัตเอาตายดมจ่าเพมจ่าเสจวนในตายนิ่งวังตังกวังนางอมงอปูฮัตเอาตายดมอเมย์จานเมียงตัมฟ้าจงป่ามวยยังโลกไลปูตาเงาปูให้ยังชลาลันจิงนะเสยโยบคัมปูสายสปูลิลิตะมันจ่าเพมจ่าเสจวนในตายวันเดนนางเจ้าองานวงอมงอฟ้าเย็นอวิบานังคนยาวบากายะฮัตเอาพายังงอปูฮัตเอาเงามิกไม่ยาพันยังหังอีบาตมันตั้งแต่เยาวเลยลักจินะเสตำตาไปนังเกอียไตปูไปชนัยเสเยาวเลยอกลักจินะเสนังยาฮาเจ้าจนชีให้ยังตมาชดงอปูปังยูฮัตมาโนฮัตเอาเงาลันใจยาปูกายะมวยมันอายุงนั่นเมียงตัมฟ้าตะไคร้ตายดำลิลีโจนตายไปวังดังกวังนางสับชีงานตุมันไปอมงอพาโอเสโจนตายลักกวังนางยักษ์ตะพันพายังจีโซมันไม่ยอมนางเกเอเสมอุปานางมงเยวอาเมนไตดมฟันฟ้าอยู่ไปตั้มปูป่าเจเดมันยองฟันังนางอายันตุเชเดกวังอายักไปไม่มันสิสาหัดไตดมเดลเอมันยีบตุมันไปอินโวประธานกายฮิปักจริงหาอยู่งนังดาวจึงอินโวประธานเpadaฮิปักวันTeman Fei, Invo President Ngawi Mandaibe, on behalf of KBCM once again, would like to welcome the Invo team led by Ms. Yingfei, the President, and also would like to invite the rest of the Invo team kindly come to the stage for 5 of you. President Yingfei, Yong Chim, Vice President, Tui Chong, Joint Secretary, Jim Dingla, Social and Cultural Secretary, Ms. Nyaying, Social and Cultural Secretary. Inwo representative lan mangonok teman PFC members lan hayang boy tunyi iman yin kema pai bukung haga pai teman yopnok mo omlak jingne se ngonanggi sengaulan iman men pai bu jingne mongmai ponaya pumenok so cingaya welcome na myang iman da cingabu ngau japong pahunang Lunch budaw na may program hipak ma hiki hipak ya bucing ne mong meng ta te ke awang ne lunch bu hataw ma pastor su yang ocean bu Konyak chat new lunch yang nang numanda invo office kaye
numan tuman kunyak katalan shangai pong buto tuman ni hipak gap na mengyang paya boy tuman teman konyak cheng yupuma chenda cham nang buo sa tau pai cham sa Eastern Nagaland Women Organization mabo greetings so tuman chat nyulan ocean na cham yang ona hatau yup nok sama kong kumbuto tuman jeng salam hatau ki China tamnang hipak miang ayatlak kenes ke president na yo atau hipaka miang taya yo sa ingay hagi shun bungonang tau kaima wang na tumana ihu bua tumana 22nd July ma pailak sa te ingopu hayang boy chu haywan hagi amay bu jing na tuman ya lok angoy ok tau jing na tuman anchun buyang ma sa ta te meng siyo sa tau bu China tamnang niyo tumana August ma tuman Eastern Nagaland Women Organization jeng conference ngolak sa may paisibu mona tuman jeng host na mengyangay tumana every 3 years tuman jeng conference nyui cheng layna tau ma tinyi bu ana tau kunyak na mengshu aniyo tuman jeng conference so mon ma ngolak sa shu bua chu haywan haki amay ba chong lam mo haki amay ba ngo bu cheng nay tumano postpone na mengyangay October ma wai wang lak yang haki ya hao sa tau kai ma hatau ma tuman ocean bukunyak chat nyulan nyu hai palan jahinaulan simba mong chamlan ocean pa yang onang numan yo tuman October ma ya lak chung nei sa tembu ma yu nok shayu pumo tuman te tau pao sa niyo numan yipi jingshim fellowship mo Eastern Nagaland land Women Organization lane hang heba program ya lak jingnei tamya pa hatau ma wai hawang umay tampa niyo chu haywan umay tampa o sa yilak panuman haki tuman jingnei yupay tanpa niyo tuman leivanda inwak shibli singa achija chatat ngonang tumana kunyak iyang tumama po tuman officials lana 24 officials ngonang chatat ma tau ma hayang boy nyui chinga alo 22 ma tuman pelak sa temanda twin sang ma bo atam ma longling ma atam ma shamator atam ma noklak sa tuman lunch bo pelak sa ngobo hayang boy tuman tinyi o Dimapur sa tizit lan hay ep ok puching na tuman lancha apay ok hayang batuman kuhima mango pulan no hoy hataw ki tuman host nyoy ching haki sangay pong buda ya loke ngoy lak ching na sa tuman shipli hay ongbay achika ma invoa shipli sango nangso tay ta tay siyo sa tawo ching na tam nang aniyo iyangay tuman sa tuman ya mabu hangshin pu sanghay pong bu kunyak mani tuman asam kaya even to the point of mon view mabu hataw NST nyui ching the ngoy bu noy landslide 4 to 5 nyui ching no haki angivan do tuman mon taun sa no ang yang chong halam hashin na meng bu ngivan do chemloy mong sang yang tuman taw tamahan na ongbu tinyi mabu lihe ma bungai chainang hayang boy tuman in person tuman nok sada ya loka apai ka boy taw mabu lihe ma bu nok shalanda tuman invola na ihu bua tuman chatat Eastern women lane numan nok sa ching na yupuma jenda numanda te nang jao sa niyo tuman hataw mataw as a president representing the 8 tribes yong buo tuman na ya tau sayong bune achiba numane chatata mona shikola na chatata mon teman konyak sangay pongbu mukpi ngai vando mong shang vando numane tuman apayayo sa achiba president ja represent na meng yang paibua numane yo tumando hataw ki jelak pa tuman ching niyo yupuma tampa aniyo haki puma tumano yalok ko pay pu jao sa numano tau te ang pao sa aniyo tinyi youth revival sa iyang tuman hataw to pay vando youth revival sa ibu ching ne tawe tamando
atam ihu bua youth lando verse do ja ihu bua 1 Timothy 4:12 manyan buki don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Tau jing ne youth lando tini revival ngo bua cha chang cha bu na achiba numando ngau atam ngai ni bu tuman jing chu he hipak tuman jing future numan khaima ka wang ashing kama ka wang phai jing ha cha pu anang kama youth lana vui la ka ngai ni bua tuman na tini ngau wa pai bua ngai ni numan jing future ngonang ngai ni numan na tuman vui klak tau khaima kunyak chat nyu cha mi chấm lui yong bu chat nyu sa sa ajiba hayang boy ka wang sheng bu mo tuman nei vui ha o sa tawo anio kem nei tawe tuman kunyak lando hatau Bible verse ang ata hu nangge Isaiah 41:10 ma nyan bu ki sangai pong bu chashen ngoya boy tuman ka wang ma mong hembu mong toloi mai bu tolak ching nei sa tawe true invoke kaya hataw tuman Konyak community da hataw verse kaya bless na mga tam hunang sa hataw tam nang Isaiah 41:10 ma do not fear for I am with you do not be dismayed for I am your God I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand so ibang wanang taw kay ma tuman ngui lan này kawang ma mong hem kawang ma mong yong yang ngui glak hipak mo tuman sepai sabu pai yup pai to bu pai kawang avang na ang yang tuman community tuman chat to haki tai ha o sa hata ma so tam nang ati hipak pa bu jing ne tini bu chairperson anio pumai nok ta yo ong manyong pa dai be o sa thank you Minyong panang teman fe inwur president yude angi ombong na meng bujeng anu heng bungau jamme hadugi teman KBCM jingne se hadu ngau tambu jingne minyong phabu ngaulan chain damnangi nang ayen tu show de kawang ayilak pa moi mansi sa taidam nam beldam de taiha hemnoklak yang he mission sa hemnoklak jingne imande hepak phadam na Low.
tay đâm mà mong hầm phá bộ kia các ông mực thì siêu ai wong ame lokai tambu jay now nyai now lande mong mai anang kawang anuman ayan ilak pa mai mansi sa taidam beli de tai ha kunyak tang shimlan chingne yublak yupu welak chingne duman fe taidam mong obuge district chaplain reverend apade ai bakwadan Tenyi bu youth revival Daidam Chungba, tenyi bu devotional Chungba, a new speaker, game director, a new teman pay KBCM pastor yang Pumendok Socheng, a new Jumbo Kung. Awang na Jisu Kristaman mai, ya yang salam China tamnang. Atau tenyi bu Daidam mai. Tang simlan jingna sa yublak. Atau Daidam pang nang cha sa teman pay ngiom bae. Hong Yibu 19 ni yak lak na ngok sibu yang no 26 tau ni yak lak na ngok sibu hayang buyoi tinyi bu hada ba chu hewan kai ya ok ba ka postpone me nga tinyi ye bu jingna tau om ok pungonang tau ida whatsapp ma tawa Daidam cha da tai bu ye ok lak chang sa ka ngok bua ka wang ada atau hibak amai pha bu jingna ka ong du minyung pha tai nang tarik beli Julai mamu tai bua atau mamon district ma sa ye Nagaland mahang heba wai kai wang meng bu kai waklem bu kai sangsi ngai ba tau lili ma tau Dimabur ma sa media ma hang heba hau ya ba tau hai lei mong sang ka wang dai yo patan yang ki tau hadau Daidam da tai bua teman mulan jingna sa tui mai na meng lak yang sa dai bu hadau chu dai phai tau tai yang yang ki ka wang ngau lai si ba ngau hadau teman ko nyo wanda ko nyo balana yup nok ma nyo bu chai nang yes ka ma bible study alo kan ma pha wan da chai nang yang bu yoi siong bu jing yup nok ti ye bai ok pulan ya ka wang ngau ye chai bu ka ye ka wang ye sing bngo bu jing na India ka dok ma ngau hang sing ngok khong gumbu ngau ma hadau ka wang ngau chai dam lak pong pong sibu Daidam chang onang 1973 mumu hadau akung wang ling tai bu yang ki yang bui teman dia tingi hai pong nang Transworld Radio India si yang hadau India ma society yes ka ma hadau registration ya bu government ye khau ma hadau tainang television mo pha bu radio mo pha bu anyo lam bu ka chailai ka pha bai bu tingi bu chu hai wan da phena imana word resound today si yang hadau WRD hadau ya tainang heyang hadau ngau lai siba ngau bible study pha bu hadau ngau hang sen ngo taulan khong gom bu da phalak se ling bai bua Nagaland mam chat adam ja ya yang onang adam ja man ya teman Konyak ko ga tau mo ma kem ne wang nang mini 18th July hat wok ni Dimabur ma hadau Konyak ngau wo lunch na mang bu ngo yang ki yang hadau ba Daidam ma teman phai ba jai reverend bai wang anio ba jai tang tok teman lem Konyak pang chimmen ma yang hadau lunch na mang bu hadau Daidam ngo yang ki yang hadau ka wang ngau mực yenang bulan lai yi ok bulan anio lai man balan mulan e ok lak anio teman tingi ngani hadau mobile junang hadau mobile ma teman YouTube ma chai ok lak hadau WRT media senoman hadau kokol ma yam kama hadau bible study tau kala kaja Nagamis mo Hindi mo English mo anio alau chat ngau ma bu ma pha ngonang bu
yang boy teman Konyak jeng atau update ni memang man baik imana Sunday mubulana atau ngi kalak jasa atau China tam nanggi teman Konyak ngau ma Bible không có một lắc nang nang yang boy sa tu ngoi ya record ni memang yang Delhi di sun buam tat ngau Luke New John yang Hebrew atau lan sun yang ngonang yang teman Konyak pangjim staff lan atam jayo lai atam ja aga lingbung ngonang ja atau studio you ma ki record na mang sun bung ngonang ja sa atau wang na China tam nanggi tini jelalan jena sa yuplak Konyak tang simlan jena yuplak si ibu hado ba yi kau ma tawa lai ja ihu atai nang hado wa Konyak ngau lai kho ja pan medu aling cha mu pan deng ya ngonang ja yang boy tawa hado wa không có một gì lắc yang boy aling cha yang ni ngo bu hado ikanang ayan lam nyu ma ta ye đâu yung an ba ngau khum ki ayan ngo iman mong mai lak i ngau kiang chon hayang iman mong chang saya yam iman mong mai lak teman muilan mong mai hay ngo hu bia mong ye mai be sapa yung anu mong sang aw yung hu bia ada mong mai bu ting ba the true happiness hadaw yam na si kama ka bang yam lak ngonang ka bang ngau yam lak ngonang ka bang ngau aw be sing lakai tau me mong mai nang cha không cầm bùa cả bằng ngào mà teman yak tức yang ngộ của mình nắc sĩ teman chỉ là làm mồi lạc hà đâu ngon nặng đâu chỉ là nó mà là Psalms number 119 verse 1 to 10 hà đâu ý đâu chỉ là nè nó mà là đâu mà English mau nghe ốc lạc hay English mau ngon nặng Konyak mau ngon nặng nó mà hà đâu ibu mà nó mà là cả bằng ngào haka ngok ka mamay lakyang sa naman na singa okla ka dyan. Tau china taman kawang ngaw, hataw yampo na mayang kama. Taman mong mayo tawlak, taman lamaw buo tawlak. Hang na, kawang ngaw inang. Kawang ngaw, hatawa taman ya ching na sa wantik mo nang. Kawang ngaw, hatawa taman lamyo ching na sa wangay mo nang. Tawa hatawa 1970 ma. Decision ya bu hebak ma tau hatau memorize na mga sa adong oy hatau ngunang among chang ma. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Nangawa ya jing na sa wan dik ngunang ki. Lam yu jing na sa wangai ngunang ki. Hatau ma ya fan yang ke ma bai bu tinyi. Yan ma ya ka wang ang nang. Ka wang de yilak pa minyong pa bu. Chay nào lan, hayam lan, huyam lan, liam lan. Noman yo kawang sing tau. Ti hatau revival ya bua. KBCM youth lan revival ya bu se khung ngat lak chang ni ibu ji ja. To change your life. To change your life. Nang yen chay le dam lak chang na se ya bu nang bu dau khai ma individually nang nhưng da yen chay le lak chang na se ya bu se noman ka te ya o se hatau ngau pau inang. Anyo tad Konyak ngau lai phong pan ma nyi aleng pan ma lem me yang onang bu adawa akem ni ilak kawang da nyam dau hayang i ngau keng lan chun dau hang jing na tau lan jing na hai kata lenga ngayang ki kawang da nyam lak i ngau keng chon lak hatau kaya kawang mukti siwa tam lak otau ma taman ngoi chong tai bu singamana tai bu mong mai hong li tau lak otau ma tau khai ma kawang de nyam lak i ngau hangka i taman jing na hatau chon lak hatau ki ngo bne myang kama kawang mong mai lak taman jing no mong mai tau lak ja sa hatau i tam nang ki yup ai ma tau hatau ma pai ngo bu chilalan hang sen ngo nang ki no man
yu sut pun nyui jing ma ha ke cha ma yong na tam hunang ki hang sen jila lang ngonang ki youth hang sen ngonang ki cha ma yong na tam hunang ki atang mo bu amai mo bu maya tuan pay speaker by nagamis ma kunyo bu chai van de tàu yong mong de tak ngoi yang ki nagamis why he preach in nagamis I hang na nagamis ma nyau bu si because you don't know Konyak hadawa wo lak chang nang bu tàu khai ma Konyak ngau sing lak chin da sa tàu I bu hadaw Bible study hadaw chai da tàu mong lâu I nang bu hadaw I yang no man Konyak ngau sing ya da tàu khai no man hadaw Bible study no man Bible ye ep ok ya boy no man ma hadaw Bible ye nang ya boy hang e ba Google ma YouTube ma hadaw Bible study phanang tàu I yang chai yang no man sing ok la ka ja sa hadaw I nang ke ti no man ching na sa lam hau la ka wang cha hai cha ka wang te nyam yang ka wang vui bu ki tai bu ne bang ka ma no man yok la khang o yanang hang ne ok pu ba ya ka wang khai ka wang ok atam bhalak tàu khai ma ka wang da ti revival hi bang ma hang ka bai tàu ki ka wang phai vui bu ya lak pa ngo kai sa adaw I tam nang ke tàu yu pu hi bak ya kanang ya sanya libu yan ka wang o opa nang de ya lak pa min yong pha buai ka dong yu wa ka wang nang ya sanya li ling yang ke ya sanya li tu man ya ok lak pa na ngo hu cha kai bu nyui ching phan ching chu hai wan ka wang nang pha yang ke he yang bu yong wan ba oba tu man nang ye sing bu ching na tu man nang ye yam bu ching na yui nying nying da tu man mong sang da tam bu mong mang da tam bu he yang tu da ho tu man sab he yong bu ha dau ya fan tu man ya pai nang he yang bu au ya na ka wang nang yam ka wang nang ngau ya nang vui bu lam da au yan vui I mana mong mai hong le ya ayan me ok pu nge nang ka wang nang do mak chi siwa tam nang nyu he ba la no mong mai tam nang ching hai chat la no mong mai ya san ya li hong le tam nang ka wang nang da yalak pa min yong pha bu ti Konyak tang sim lan ching na sa yop lak se wan da hadaw ma ti chim bu iman sa yi chi hayang bu yoi naga ka dok akan phi ma India ka dok akan phi ma foreign ka dok tin no hei ngoi ya te sina Konyak chin la lan Konyak tang sim lan yan ho nang yu tu sau ma tau chena yong wan ba ka wang nang Konyak tang sim lan au sin ngoi ya bai nang lai si nang la moi si nang sing ya lak chena sa iman chu dai mong chang ya ha da ka wang nang ngan wong ya lak pa ngau tam pha nyu he ba ngau chai bu ka ya he yang khong dep vui ba lan ngau chai bu ka ya sa yi chi he yang boy ka wang nang ngau chai bu ka ya leng yi ok lak khai ma ka wang nang ya lak pa ngau tam pha us nang da yup nang ki iman yan chi lau sang sa wang atam ma he yang iman leng bu tu so se ok pungi na tam ma lai lam ma ok pungi cha dai li ching na sa ling yu ki san ha ki wangai ati amai pai bu ki pai na tam pha yong ba ka wang nang ya lak pa ha dau cha dai li ma bu tang sim lan sakon na tan hang sin nei khong kam bu ka wang nang yak mong ma ya lak pa pau de ka nang voi siu sa he yang nang ma bu mohiman phai wang ngoi ang phau sa na zore chi su kristan nang man ma fa na fa yup nang ki o ba nang mong yo amen ka wang ai mohiman taidam ma mong ham babu ye teman be rewen ba ba ka ye chila lan jing ne hangai ka wang au yang yu pe tam yang ki hilak pa minyong phanang ka wang ai nang ayen tu she do hilak pa mui man si teman hilak pa taidam da dai ha to bu he tak po lan jing ne yu blak sa teman be teman nium ba de tok pu to bu he tak po lan jing ne yu blak sing ne he bak pa dan
teman fai tau ma yo pu lai ya pai heng bu box yen ang bu jing ne ning nei bu to heng nang a om ngo ko ma yam pai ok ba mai la down there kawang ngau cha hatau ki yenang Pui wimbu numan kong kembu tang ma ngonang hang ching ne ima chat no bu ada nyi lai nang numan ching pan phong kong kembu kem ching de ya bai no tau manaksi tau kan ma ha ying wang man ngolak ata to ka lai do hayang numan ngilak ha ka wang dang tawolan tawa eblak hayang dawa numan tang ma mai bu tuilam alam li soka tamlam hadawa kawang ngau oyene kawang de ta lai ibu ma lo lambu ma mai dam ya hayang haki bu ma mai dam ya lak chine kawang ngau ibu ki pan phong ma monglong ma hipak fe ma oyene ya bainang kawang mohiman hayang nanga ating lakpu mongjang chine pumai nok o mong mai pon ya nang sa ating lakpu ka dalan ya baibu tithes and offering nam no sosan balan ya bailak jene se hebak ebna Hymn number 195. 195. yo puja tani damana ya baibu hado offering jingna yo wanda ngai ni bu Sunday ma ya bailak offering is another special offering ning doi ma ya yong bu ma bu mai nok ning doi ma ya yong bu mai nok mai dam ya bu hado team 8 to 9 August bu mai nok sigidriye hado
KBCM ning doi mission week jing daidam hayang a mission week participation daidam nomanda singnadam yangi tau jing na team suggest na myang buke invite na myang buke ya ning doi ma ya yong bu pumai no auyen ma ya nyem yak nyem ateng lak ya yong bu pumai no ning doi ma maidam ya bu oklak. No one is excluded. Every one of us is invited. Ning doi ma ya yong bu pumai no. Hadau tui show jing na yo badan ke hadau hat mong ma. Hadau tui show jing na hadau tui show kaya sunbu missionaries lan jing na yo badan ke hadau mission week ma. Hayanga moilan maidam ya lak. Hayang nang hayang ataw tuman ngo bua because you still have God's plan, God's mission incomplete. Hadaw ching na some more years nang yak mangonang, some more days nang yak mangonang. Hayang hadaw taydam yanang gamaa au singbu teman hadaw kadong nyuma ngolak mayang wongpong aji. Tau jing na, if you are alive, you can participate in this God's mission. Tau kema noman li de noktande im love hebu hadau de poye. Otherwise you de elak jing na. If you want, you participate. If your heart is not open, just leave it. Nang mong ye pu namyang gama ating lakpu yanang gama hangwa jija hayang boy ating lakpu namyang gama hayang a mission me tau hayang tinok KBCM yayong bu ning doi me tau yayong lak tinoko yayong lak si bu namyang gama suya yong ya kawang ning hayang nang ning hayang butuman moilan maidam ya lak tau kema hadau maidam ya bu hawe as part of our showing our participation in mission. This coming week, I request all the church members, all the people gathered this morning to kindly stand. Naman yong lak ching na sa tong nang. Taman yong ha moilan, KBCM members lan, hadaw mission me, hayang a pumaynok me, mission tuisaw me, pumaynok yayong bu me, taw hayang a tinok o yayong nang, sa lepu amay hawa yong bungo nang. Tanyi dengoya nomana maidam ya abaibu mission participations hadau jing na minyong bu fanang hayanga kawanga aniu yalak pa nomanda mongjang epu namyang gama hayang tong bu namyang gama maidam ya bu okla. I did not tell that people who are going to participate in the mission to stand, but I say as sign of our KBCM church to move forward in mission. And as a symbol of it, I request all the church members to kindly stand. Am I making it clear? Pumaynok, mission do so ma, ya yong nang. So te yingo, KBCM ma, mission ma ya yong nang, si bude, lepu hawe, teman moilan yong ha, si yang ye. Okay. Mong the manong bulan still seated here. You are most welcome. Kon KBCM church to mission kam gorade akidi chaya se move kuriya se hoi itu do. Aro itu church to inaga buhay na thaki bolage. Inaga church ponay na yati worship kurin na thaki bolage. Well, we should move out. Itu do church laka kama se hosa se ko support monbra pratna gurakan. Karaguribi. Another version, right? Okay, good. We are going to have the prayer together. Cham sa yoblak, nangaya Bible hado offering kawang yakta semadamlak, panpong kawang yakta semadamlak. At the same time, mission week hado week long ma teman maidam ayong ya oklak chingna. Hayang as a church kawang amongbu mission to so ling oklak chingne. Teman cham sa yoboy bagya. Let's all pray together. Hallelujah. Hallelujah. Ay chao ba?
Acaw ba da ba yung wan ba kawang. Nanga hada ba hibak amay. Ayan amay. Kawang nang amoy man yung faboy. Hada ba yung wan ba kawang. Nanga kanbu. Nanga yayang bu. Taba hibak amay. O wang dang kawang nang minyong nang. Tanyi. Nang chingnese. Tumana panfong me. Monglong me. Ya abay ngonang. Hada ba yung wan ba kawang. Nang ministry juso chingne. Tumana daw ba siya hingin chonang. Hadaw sa yichi. Hayang boy mission week. Hayang KBCM mission week. Hadaw taidam ding yang especially August 8 and 9. Taidam mayong ngonang. Tumana konyang alilak singnasa. Reverend Paywang nyagyang ngonang. Hadaw taidam. Tuman mo ilan. Maydam ayong yaoklak. Hayang ataw sa yichi. Hayang boy daw ba KBCM bumaynok Libu bumaynok na yang olak. Hayang boy. Pobu bumaynok na myanglak. Mission. The church that moves. Hadaw bumaynok Kembu bumaynok. Hadaw bumaynok Yayong bu bumaynok. Hadaw bumaynok at tayo konyong olay bu bumaynok. Among mo konyo bu bumaynok. An mo konyo bu bumaynok. Tawching na. Hadaw bumaynok switching. Mission switching. Wangdang kawang nang yakta pa na paboy. Hayang atin yi dumana nang de. Panfong me. Hayang monglong me. Huyak lai pa me. Shehingin me. Lama-lama yak pa yung onang gi. Amay huyak kada adam ning nay bu bay pa ang uboy. Kawang nang atsaw adam yang pa. Hayang ngayi bu bahat ma anyo. Wang ngoye. Anyo ngoy glak hebang wang ngoye may dam yak uklak ching ne. Yak keng me bay bulando kawang nang moy mandam si. Hayang uya nausin na nang datobu pa. Wang dang kawang nang me. Mohiman. Takap ebadam nang sa atinglak po ayong pay panfayup nang dola na sopa nang mga iyo. Amen. Shot kay? Taman fay Eastern Nagaland Women Organization kaya iman o mong may dobo ngin hajapan baybu mong may yabu daw China dam nang. As usual, we are going to have a special time for healing. For those who need special prayer, people who are not well this morning, people who are broken, people who need special prayer. If you have agenda, pray about it, think about it, and we have many prayer requests here. Hadama prayer request mabuya bengonang. Kawang da ating lakbujing ne. Because you know God answers your prayer. Kawangaw dawa daw kiinang. Psalms number 41 verse 3. Obe iman taklakay yongwan bawa iman te chamlak. Hayanga iman takten mabu maya tamlak. Awian takangonang gi. Takpulan may damlak yongwan ba kawang ngonang. Daghan may yongwan ba kawang mabu may dambu tawlak chine. Ating lakpu fay nang yonglak chine. Hadaw hibak ep nang yong bu oklak. Yong do yu so ching me. God bless you, God bless you, God bless you. Kawang amuhiman, kawang amuhiman, kawang amuhiman. Hayang ninok nok sajing ne. If you like to pray for your father, for mother, for your siblings, for anyone. Hadaw ka dajing ne nang yopu kuma. If you have a prayer request, hadam ya bay ngoboy nang yonglak. You can do so. You can stand. Sagi na miyang yong buoklak, sagi na miyang nang yong buoklak. Treatment dai ngobolan jing no yong buoklak nang hadaw mo buwa nang pajing ne nang yujing ne. Hayang noksa kadalan jing na umbo na miyang nang. Atok ma amay ma mabung onang. And probably people participating in prayer online even. Ating lakto hayang ating lakpo may lang. Because of the faith you have, you will experience the miracle. The word of God comes with healing, and He will establish restoration. Ating ba ma nang ayan ma lengayibu tawlang. Kawang ngawo operation tayang bayda yook pala iyibu yun ang dyan.
if your heart is open, the word of God will come. His healing hand will come in and touch you, and it will definitely be a success, a victory. Let us all close our eyes. And you young laklan ngoya. Is there anyone who would like to stand up to pray? Yeah, God bless you. God bless you. God bless you. Kawang anginang. Kawang anginang. Ningnay bu hango dango. Tenya youth revival hip-hop. Even for the youth, it's a special time. We have our youth pastor as our speaker. He will lay his hand upon this prayer request, and we will all join together in prayer. I am the Lord that healeth thee. Daw akawang ng may damnang. Dawa yungwan ng may damba. Angaw dawasyon. Daw nang dak may damlak. Dawa yungwan ng may damba. Sa kawang atyanang. Let us all pray together. Jamsiyo po ipagyan. Hallelujah! Hallelujah! Achaw ba? Daba yungwan ba kawan? Danap nang songde, oyen, osin. Bayang ang nangge, nang kadalan dumane, nang de yopnang. Dakasang ang obulan, mongbay ang obulan, ese. Single may damlak pa ang anong yuwadamnang. Uwang dang gawang nang ayaw lakang oyen na. Nang adaba yungwan ba kawang nang wong nang adamtaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daba yungwan ba kawang. Nang doktalaw kawang yanang. Tanam mong sangbo hanggang ipay ang ubulan singne. Kawang nang lalala mo pado. Takasanga pa yung ubulan singne. Nazareth Jesus Christ naman may damlak ang mong pado. Hallelujah, wangdang kawang. Tanam, oyen osin yung ngonangge. Tapu sangbo say Nazareth Jesus Christ naman may do. Be healed in Jesus' name. In the name of Jesus of Nazareth, I drive out all the disease, all the sickness. Jesus man macangday damna, Jesus man lana damna. Ayang wangdang kawang, awhiba nyuyong hayang apayong. Adaw ni tangba, hangiba ni ahang yaw adam mangonangge. Kawang nang sipsiwa nang yayang pa. Wangdang kawang nang hadaw ni yaw ngobo ebadam do. Sipsi pay na damba, yayang pay na damba. Ayan ni ispaye na damba. Hallelujah, wangdang kawang awhiba payong. Awhiba nyuyong ni. Wangdang kawang ni yaw yang ngobo. Sida bang yang ngobo ni. Wangdang kawang nang mabusipsi yudam nang. Nang mabusipsi yudam nang. Hallelujah, wangdang kawang. Hallelujah. Jawa kawang. Hayang well-to-do lady, yung minsing nyuyong cha, collapse na mga ngonang, yung to niya hawda ngonanggi, o wangdang kawang nang sipsi hodo, o wangdang kawang hadaw wodo siya buyak bay na tatam, hadaw minsing nyuyong, wangdang kawang nang songday abay boy, nang restore na mga damdo, yada support na mga family kadalang ngay na damdo, kawang nang support na mga damdo. Nanganyisa yung ayena rampa. Nawenaw silang kawang nang yakta na baboy. Nangadaba nang wong kaya. Kawang nang achana yi bupay. Tanam may dambu panang se. Hayang anyo nang ngaw danap tumana chaylak. Nang kunyaw ba mo buchay wanda mabu anyo healing dawlak. Kawang nang ngaw amazing naman yung faboy. Nang ngaw paibu kaya. Operation na yung mga upo, healing yung daw upukan, restore na yung mga upukan, yan yung ibo yung pa upukan, chao yan ang lang. Daw dyan na hadaw hibak amazing na minyong paboy. Nangahangi ba kanyang wangha, tuiling nga hadaw minik konda may damdiki. Kawang nang minyong nang. Hayang uwang nang kawang, doong upo hibak ko, nang ajunya asyum nang. Dola na soba ng mga iyo. Amen, amen. Shot kay kawang amoy man.
to bu sai bu niu tak pulan jing ne yu pe tam bu man pe nium ba de minyong fanang nang ayan tu show da kawang ai lakpa moi mansi tuman sa taidam kembang onang kawang au ya ai pelak speaker sa tawing onang to ke ma teman moilan karong niu jude ya ha kongum ang to yang kawang ba de teman ya ha mongjang ep yang kawang au jalak jing ne nan shude dan geu se teman jembu kristelan dan nan phang au chai tam nang ki niu teman sa speaker ba pe bu de teman ne 이 보는 야 보는 데만 모일란 유이 쇼칭만 보 잠시 연구해서 옆에 또 동. 자, kawang au ya ai pelak jing speaker ba de hibak e betam Yo Pak, tumana kan boyen kawang, ang daminyong fanang, ado, nang muheman yun yung tumanda pabu jingne, nang minatap pa mayong buhay. Ang sine nang halan, tau ba kamjing de payngot nang, mulan judet mong jang tadan epa. Ado nang ngau ilak jingne, judet ya kan mongo nang chaw tampa, yang jupan mangi ngau ngai, ado kong kumbua, nang ya chaw kaya ngai na tampa, ado nang ayen ngawa kata mong jang de ayen na menga ong na tampase jisumin me wong yuyupui tulan se upa nang mo iyo amen mulan suta hello check hibak bayong liền tài năng ayong bui kawang de khumlak china bay bukai môi lan de wang simpa nang address na tameng hoa hang ne to ejing ne 20 minutes ay ngon nang gi to khay ma normally teman service yan bua pan manyi me yan nang ayong bui tin revival kai môi lan nan na shoot kai anyo to ma inwo president wo yang inwo president wo yang ipe jam sa pay bulan ang singoya bay numan de yong mong menang to hem yong hem tim mongonang ayong bu 20 minutes ay ngop gay tayay lok lak to jing na sa bay lok ngolak tim de kiu lok pui sap ne sa to gitar ha ka kawang song ma ya bay nang inwo ku keniske kesu injios hang singoya bay numan jing lista KBCM pumainok office me hiyang ngonang yang every week numan jing na yup nang ayang pumainok teman moy lan asang ne pumainok ngonang okay kawang away pause kayo pangonang cha oh yo injios lan mong yo suilak kawang da tinglak tau lingkan linglak okan oklak ayang agemni kawang de mikti siwabu moy manja buah Krisa pumainok hado shooting me yang ay alak jing na daw inang Israel land kawang mong singay bu ano kumjing metuiling balan jing ngay bu ya jija yo injus level metuiling balan kawang yaya bu jing ne ngay bu jeng 400 years rane sun bu jeng em bu ja okay me numan hakengon ang gisi bu ji daw ihu bu injus kong kan bu kawang metukay hado jing na numan jing na tuman KBCM office me every week numan jing yes hai biyup nang jauh se ada ngau chan tam nangi to bu pa bulan numangon nangi ayang bu atau lan jing ne tia hai teman yupa na lan yu mok puyang yu pu macam pa se to me ngin 1000 fa ngonang aniu KBCM youth revival da champune pa JS jele iman noksa 5000 fa ngonang to lilia full sponsor pumainok ka pa bukai in khao cha ni chia bu khong kom bua pumainok yak te onglak okay numan pa bu mong mai se yak bu adaw ngau chai na tam nang tini ai pai bulan jing ne hang kai numan ha fai chai na ngai lak hat ngai amu teman wang yang ki ayang bui sa half adaw ngonang sa au to konyak ngau lak kha nakamis ngau lak kha hangi ngau lak si to yok ning nei nang online mà lấy balan ya comments kada pha ngonang lấy si bude nagamis mai ngau kai dusra kan bi nagamis strike koilo youth revival to nagamis strike phala seo alak to nabuji ina BBC ai se lung mai lan cha mi bua konyak ngau mi ngau bang ne nagamis ngau busi yo ong ano
tóc cái var mà ngon năng bụt mana tôi sa pa sẽ dùng ngã siwan thì ye dùng bungia ngao apung ye đâu gây tàu lan tháng đi revival pa sun tay lạc si tàu mong sang bùa tàu ngon năng okay house approved nên mang bụt chừng nè awang pa ya understand nên mang lạc chừng nè cha cha pong yu hai yu ai sẽ nakam si ngao si puja okay mẹ mong chẳng ya sao ngô balan anh yu balan chừng mấy lâm lưng ấy yut lan pong tiu cái yang tin nhiều hang kê lạc cái si sẽ tay ngon năng kì yang bui ngao pa yo nga sing lak uang pong nang osipu yi sing kap puang ke yi ibu chừng nè ngao cheng cheng me kawang mui man ye ya pa yi lên ma se to ayut lan de pong tiu ngon nang tin nhiều tàu kiên nhật bắt ngao nang nagamis kwa time thế hasa kan bisi asu to na mong de ong lak uang pong kawang ngao ha to ngon nang to ke me mong ye meng lak chừng nè teman chilo de ti start ne ye meng lak chừng nè to china tam nang ki con sẽ lên teman hem trả lốc lắc atau phải mẹ cao ngầu trả nhi mấy mấy tao hắc cái yang cái số lắc teman đây cao ngai bua ở bên anu chan yang chào xin ngồi yang wang tang ang chừng ngồi lắc ấy hà đâu wang tang ang chừng mẹ nhi cha tao pa nap hà đâu wang tang te teman ya ngồi bu nap hà tao nap pa không công bu yang ai lắc hay yang Chris apa chăm se yang ibu me hadau yang chingyu me ngolak se teman hadau hem lok lak kong selilan yang ngatan ke hibak yelin lak ching ne hayang sa to te ni ihu bua ni su ba step mong lip tau yijima malak hadau me yapan ngau tai bua menya nang anu kai nang chilo tui tam nang se to ngau yang ki te ni su ba yapan atau step ni subupa nang anu kaya nang spiritual tuinang nang anu kaya nang yaha tuinang atau yaha tui pun nameng kema physical death anu ngolak tau kaya tea nang anu kaya nang may pum tuinang jasa atau me tea tau solak sequence me systematic mengau taibu yang bui hongyamu pay bulan yutlan yong may chainang numan jingnya jambalap nameng lak ayang bui yong may akan caca noi ege cayang ye ni buyak kema to ba caca be siong bu moi man ngolang moi lan yu petan ge acha so tu jam le cai nang gi so ge mai sông mà dùng hoàn pa phải hậu cơ lạc từ ba nơi ninh sông mà hoàn tệ dùng hoàn pa phải thờ man yang y cơ lạc từ ba nơi ninh sông mà hallelujah Wanna be
Tanap to tuman pai ngau hu bua nang anua nang yaha tui tamlak adau jeng mai ngau hu nang anu e chau hadau nia yong e cham lui yo yo ngonang amba ganyui me anu lui nang hadau e chau yaha tui nang amba ganyui me chau yaha lui nang hadau kaya anu tui nang tau kai sa teman mong lip tu repent hobi nohole abani muribo koina tangor warning dia karni mohan bisi serious obole ekta dorga hoi jaya se kiba ekta noa kitya bi pachi bole na para tangor antira ekta ai bole thaga nimide isor bra abani laga souls abani laga atma morom guri lobide nohole ba abani nimide muru bole rastaya sede nega mohan ge kwa edu dikia se itu nimide ni laga spiritual life ni laga atma kiniga se mohan sawo lagibo mohan iso laga osode turn back kurbole lage iniga noile aji laga phal homoido mohan iso lobole naparibo itu karni sop manu sudu manu ekta hoigena potani laga atma sop pelai digena iso laga osode namrota hoina aivi naga kobomon ase iso laga kotha kwa khan preacher khan bra ekdam thun manu khan nimide heaven de jalap to nital laga sinda de camel jae sosta se naga huni thage moi khan bra itu do wrong interpretation bcd BC preacher kan bra itu understand na guri. Kindo dunia de isor ba bless kura itu thun tolop thagakan. Isor jani gena thagakan. Book of life te nam likhakan BC ase. Sob laga thun tolop manukan. Taikan karne kuhan hoy. Holy Bible de isor laga kotha bra kuado. Itu thun manu ekta kuado. Puisa property ke thun noa ko noi photani bra phota hoigna tai laga mon de ishor nimide jaga nai tai laga dimak te ishor nimide jaga nai tai laga atma muri gena ase atma de morom naguri gena idu thun manu photani ke thun noa ko ase dusra laga thun noi itu photani de thun noi thaga manu ishor logote map mangi bole chance na pai gena muri bole ko ase apni photani hua apni iso logot against kura apni laga arrogant spirit idu kitya mohan pukina thagibo moi khan laga photani do muri bole ase itu manukan heaven de jalap to itu needle sutula needle majode camel jae sosta ase use matlab to needle laga sinda de kitya bi camel to najabo to apni salvation na pabo de ko ase to thun manu khan ke ko noy misunderstand no gurubi thun manu bi apni laga level de isolobi tukya manu bi nijo laga level de
isolobo. Middle class can be. Nijar laga standard de isolobo. Mokan laga potani thun thagado aji phangai dibi. Namrota gurubi. Jogali moi dukia wa moi koi kana aise. Ye man dukia thagise. Holy be aro other side stories ha time de. Aro isor manukan bra bishi modop kurabi thagisi do. Isor loa manu ekjun nimide. Kun isor jane itu ama baba do apni laga ama baba asre. Isor loa youth ekta apni dukia thagise kole manu bra ini sai kana corner de filai na naraki bode. Dustbin bra bi litera moi laga life thagise. Kita moi isor logo the thick turise. Isor bra alak manukan ge kotha kurise de. Mon town de every nook in corner de thaga manukan call kurise. Apni ke ki lagyo. Apni ki modop lagyo. Ki si hutao di kurise. Moi theology purbo parado. Moi laga hajira bra purbole khotom hole para noy. Yede ama baba kan asre. Apni kan bra purai dia ase moi ke. Moi ekjon apni khala nam to sob ko na pare. Ole bi si asre. CDC de admission lobole. Ekdam form fill up krisit entrance to tilo ise olai se jabole thaga time tak tebi hat te pusa ikubi nai. Moi laga kokai 2500 khai gana ethok te thagise. Tai bra koise moi 2500 khali bi apni isor kam kurubo kole chalo phat na khai na bi puribi do montuk na kurubi moi pisari bo ekta line de to pakala do na 2500 khai gana moi laga admission do 57000 ase to only be 2000 puri gana kokai mon tangor ho bra moi puri si de tuk te bi si lok paise only be iso morom aro ase de kokai moi tuida kinega tuk paise jana kan ongpui manu bisi ase de itu majode moi laga uncle ako joy gai sati kon mongonang iman nok me ojai tumia halak yenang ngolak nok yenang bujing ne inlak ni yenang bujing ne para nok yang buye tau yo ngasang lai ba nyahu mi kem ba nyahu mi de changu haga ngo bujing ne agawe inok payanggi inok macha changcha wang peng nang chang ngoyanggi yo mong mai buai dau hibak tai lai gama mikhu ngai nanggi I do hango yenang si bude Jokame, a ching abu, they dum they han, the man ha either government service, Jongobu. I don't know it the man of Bubamano Jamka diwin. Again, young at the man, sang a Jongyangi. Hibak Jame, a chay to me sang one day, Mabu Katalan at Jamyangi. A new theology in a one day. Mabu Katalan envelope, 9 up to Talak si one day. Anpong me, using bukadalan envelope chonyang pay buwe 65,000. Praise the Lord. Moy laga admission do 57 na se. Moy laga hate a puisa do 65 ay se. Kali moy jawo admission lo bole. Isola kam do na. Youth kan moy apni kan ke do kile ko sigule. Moy pa moy photani na ko noy de. Moy laga isor ke look pabi. Aiwi test kuri sawo. Apni ye mon khuli ke na. Isor loi ke na. Potani la atma harai disigole na so manu apni logote asde pichide aro edu khane noi pumainok ki laga kam de holibi pumainok pra bisi modop kriside pumainok shooting de yong mongmainang hadolana kada damli kemdigi ayang bu adam ayan mangonang ayang bu pumainok shooting pumainok hangi lengyangki teni to noman by speaker na meng bua ok puching na jija apai saman bulan yamsi buja Moi brabi bisi parakan pisari se mohan. Suggestion ekta dise na parao ise. Aro ekta dise na parao ise. Last option na. Katong new ju ma option ngai buhay. First, second yok ma option nai pay buhay. Ayang buhay. Kawang siso ma option yanang. Kawang tayo teman na yesing. Tao jine nai ko na yamango. Tao samay bu. Tau lakay pa speaker samay may bu ya apay ning sa tau yamyangki ayang boy Yesu. Third option se office bearers dan nagangaw chay ngo
มินนายอีฮัดเอา third option เอาอีตงอยลักเอเตยีเบ third option เสียงอยงปูไม่นกเพ่งเอาตกเบียงปูไม่นกไม่ลักจะจะ approve เมียงยังเตนี่ฮัดเอา par revival เมื่อตัวชูนังเฮียงฮัดเอาตัวยุจีปูไม่นกเตยปูอเล็กเตนี่โนมันตั้งแต่ยัยบูจ้าตัวไม่นังกีจำปาไม่นังกีจำปายังไม่ตัวมินี่ฮัดเอาเฮียงบ่อยปูไม่นกหังอีเตยฮัดเอาอเล็กเตนี่ฮัดเอา par revival ตัวมัน first time ฮัดนังบูนะ first time มาสุดตัวมานูsi famous manu bisi asi tu maju tu iku noa moige idu ko bole dia isor tu na ai nangan iman tuk pa na idu gudi tu lagai se itu laga fruit tu apni nakhaw ni gi ko ni sina olai se dei kile koise kole photani atma do phelai dibi photani atma kidia phelabo humble hoina namruda hoina kidia isor osor de kandi gina aibo apni ke spiritual fruits to olabo BC takiwo pare KBCM pumenok pra sponsor kra scholarship dia full sponsor dia BC ase dei kote ase church nasari bi dei nang tuk pata inde ek to kalibi pa to yat kurbi moi ni sina thaka theology khan kimanjun theology puri kana ase apni khan motob kra na he itu la kotha noi olibi ko jaga de mukhan karni struggle hoise itu jaga na pahuribo lage to tikon ba agaw joy iman nok te win bua kawang ngia tau mikpi ongwan da tau pongjong me nik halak yanang ni elak yanang tau hadau ke chong puja tani tau yut pa se nungoi nang ki hadau ma chong bu anaulan doktor na meng tam gu engineer na meng tam gu ayang hadau ma chong bu nalan khong kong de job hadu to saki baning ayang hadau nok same hadau pongjong ma mikpi phayang puja yo kawang tau nok sa mo iman tau yop yang ki iman de au pio tau ye tani sa ki pha bu ti kon ba ota lak chin ni bu chi ating ne inangai bu kai tau ma bu anyo tau ma bu tai bu a je je lai ba eng a jong i wan im ni nok man no wang beng atam cham ngo yang ki sang chang sang e tu man yong sang e age ngo yang theology tang pem pai bu a tau exodus chakan ma bu chakan de se tang pem pai bua hadau tang pema jisu krista tang pema haga pai buja ni cha halak yenang wong yenang hang ke yi te yak me ngin khao nga ngo hadau ngin khao nga be to love ni sak yang gi ngin khao ni pa bu love ni to sak yang gi ayang hadau love cha ni to cha ha yang gi hadau ki anyu apanya teman de chamlak ko yenang moni kha ha jing nyui bu teman de phalak yenang bu jing ne imni ma hango yenang hayang imni de blame ne meng lak kan taw yengi hang ne aso me achong ngonang hayang anya yong ngonang hataw ni de noi lai yok pu ne meng kama taw hang ne apate mong meng lak taw hang ne anyu de mong meng lak me chu dai cha ong yang gi taw anying ning te elak se wang pu hasin lâu bu wang pu alo nga sak yang hadau yau yang ki ayang hadau yau yang hadau nga sak lak jing ne amba kan nyoi mai phai nyai bu tau lak kai si yang lok kari saktiman kari me udo nam dula de tau ta yang ki akung masut yang nam dula me hadau wang pu alo nga sak in yang tau hadau yau yang admission ya yang ki halak yenang ngin khao ni love hadau phak ya yang yang thing yang love solak te tau yong khai yang gi hadau love so kama itu love khotom moi sigul pani do suki jawo aro pani do love for observe na gurubo itu karni itu love ekta half loigena pani da haligena itu pani moi khai gena thagise 2 days dui tu kalaga love itu ber 2 days chaise hongboi buri ekta kino aseo gona rukhise rukhigena pikali bi manu bra bi naloi itu kokon ber tinda do apni bra khabio rakhi diseo love khotom hoise kokon ber tinda aro khaise
Itu khoto mo sile. Wangla manu ekta ay gana. Papaya iman tangor. Pakiza papaya. Mo kan gi ide ase. Share guri na khabi gana. Papaya anisero. Itu papaya khai gana 1 week. Milai gana khai gana mo 1 week khoto mo se. Anyu apa tai jun duk pa do mo thik pra dikhise. Aji moi lote papa nai. Olibi moi papa kitia bin na pauru. Papa bra. Oh pacha. Manu nisina nang la amatu ita do para nai de. Olibi. Abni ki la icha se. Abni la rasta moi kitia bi block na grubo ko se. Moi laga option itu abni ke tiwo ko se. Ina awar bra acha ko na moi. Theology purule Chennai de jawale time de papa ke. Abni na ko ase moi theology purule jawore ko se. Tai jun monjo ha nai. Chennai de jaiga na muri se ko le. Aro itu tet poti aniwan na parbo. Abni la tet poti do. Ocean de pelawo. Mas pra khawo. Abni la ama papa. Mujun ke ponam na divide ko se. Phat khai dagan na jani na moi la thali de sugu pani tuida drop giri se. Bi situk pai gana. Ishor he. Moi logo thagi se ko lo hoise. Moi eko na lage. Ishor moi nimite lage. Koi gana moi Chennai de jaise. Jai gana theology puri khotom mai na aise. Pacha nang nyu tu mi hango yo kya boy. Nang amba ganyu jing mi yong. Nang nyu nang yu tu mi yo tai tau phayo. Ayang ai pak pi me tu mi jing ni yo phayo se ayang ki. Tinyi moi la papa to nai dunia de. Oli bi yate ase apa to. Apa moi lo te ase te. Apani bisi ke bisim te morom kura ase. Pumai no khan ke church te pisna banai dibi ko bi ko se. Itia moi church la pisna te khumai ase to. Yut khan isho logote abni thagi se gole na. Photani laga rasta prahe abni olai jai se gole na. Rasta to pabo de. Ma baba ke complain kuri na kiman jun ase. Itia abni logote apa thaga time de nazani bode. Papa morom do. Aji abni logote ama thaga time de abni nazani bode. Ama la morom do. Kitia muri kina ekjun jabo. Itu tinde jani bode. Mon pikhawo. Ishor nimite na. Abni ai jabi do. Ai jaiga na nijo ama baba karni. Prathana grubo. Papa laga awas huni bol moi bisi mon ase aji. Oli bi nai. Yede bra moi laga ministry. Kam guru bole tai bra moi ke pungchai se. Oli bi aji. Moi khotom hole time de time na pawo. Oli bi moi bisas kuri ase. Isho laga kam nimite jabi de. Kitia bi idu naparibo ko na nacharibi ko se. Ek din tai athamura bimar se. Civil hospital de admit kuri se. Nangtan pumainok de revival speaker karne Dr. Pongdao Longli mujun ke mati se. Mujun do ready kuri se. Aji nisna revival jawole tayar kuri na so things to picking kuri se. Achanak papa bisi sere so na bimar na hospital admit kuri se. Bisi monduk pai se. Apa moi ki kurubo. Manu laga pumainok tai temyang atam lai ma. Tawa cha talak tai nang gi hangke ha se wanda. Moi laga tet podi saul abni kokaya se. Moi laga tet podi namno kurul abni la tangor didi ase. Mo sudu nugurubi jabi. Jai gana kut jaga pungjiwo iso laga nam uja gurubi. Iso la kotha share gurubi. Moi nimide prathana gurubi de goina. 100 hat de dise. Itu do apni kut jaga church te pungji. Itu pumainok ke divi. Moi nimide pray gurubi goina 100 dise. Mo khaso kandise. Kandi gana apala hat te thuri gana prathana guruina. Papa do hospital sari dise. Moi nangtan pumainok te revival speaker jaise. Jai gana. Tau da ngoyang teman ngoy buya. Kawang te yop yang gi. Oh kawang nang te tinglak pungia. Hadaw ngin khoja ayan saklak tina pa buja apa. Tau kay
hado ngin ko cha ta lei fa yu se yak ma chon yang kawang di yup yang to nang tan pu mai nok ta ta fa yang ki hat ngaya apa ching ne yup yang ki hat wok ya kawang hospital ta pe yang apa shin mang me to payong cha pe yang apni laga hearty nerve te takat nai muk khuli bi ko abra tai muk khuli sile grapes ekta khilai di su se itu bra apni takat ai bo de ko na khilai di kana moi revival khotom hoi kana hospital de moi khorai se itu sapana ko na pai se isor to luk pai se de moi lo de aro tai bra moi ke tawai khilai se dia to phal hoi se khora bo ko na itu rati sam de busti de loi na chai se isi sobra moi laga life te kam kura moi dikhi se apni gan ke history ko an hoy story ko an hoy aro ineka hoise koise laga second person hoy moi logote lukpa isor moi apni gan ke dia se aji itu isor to lobi youth kan ama baba kan pacha kan logote thakibule olop time ase de hi bak sok kan hoy ngonang buyo yan ngau hang ngo ye to pe hasin kan yang apatai buja to me so ngobo apalan anyulan numan ayen hangga tailak kay awo chisingya hadaw ki kama temana ya me yan ngolak chingne yong puwong pong yang ayang temana yu ya yam yilak yang kawang song de le yi kay jwa kali bi mo bisi gali ti se ama youth revival ase ko na kunbi itu revival mo man lo bole mon nai kun bra jono mo pajan phota aise Jisui buano akui lana eching yanang kema api yanang kema akui lana langawin lak sinang buyo alik yang ailak nangalan chingne nang api nyuja hado nangalan chingne nang kawang mabu ayen yang ya kema hangke yanang halan okasang bungilak hangke yanang halan muy mantaulak anyu balan yutlan revival la jas no man wili pa ngonang no Hataw ki wili tango kay. Tiyaw akin pa service ngonang saaw yato. Yulan sa ate to minyaw. Hang ne kawang ya. Yulan sa ate mong lipto si buachi. New palan nanguo mangonang bude. Christian lan. Oh yan na anu mangonang ki. Mong lipe yigay. Call to repentance for everybody. Group tamyang nyek puyichi. Shokonatan tamyang nyek puyichi. Ayang boy kawang nang ya yan man. Ayang ya yan le monglip yang etang di kay sinanggi nangai mong ya to kay nang anu lengan bukaya teman anu kaya teman ya ma temengonang ayang ataw ya mayilaka olo butoy yichi nyai sam butoy yichi nang mong chang manpay teman mong chang yimyang kama hadaw anu mabu monglip laka yoklak ayang ataw nyai sambu ayang tinyi sa ate yang sa aga nang mong malip aga mong chang chay lay buyok lak temana rom lai mi bua puwan temu anu mapupu ja sinanggi hama atau anu teman pupu nemeng kama hang ne atau anu ki yang teman ota ngolak teman kawang yam yang yilak caba isor pisari nai repent noina ai boleh lagi ase kile papu ki kena mokan generation to generation tuk pai kena tagibo Ero pap to cari divi, surrender gurubi, wapas aibi ko yase. Inga no hadak abnila spiritual muriase. Yede boy kena, so palwan isina dikiase. Holibi abnila ga spiritual de paralyzed hoy kena ase so manu. Abnila ga spiritual de bimar lagi kena ase. Abnila ga spiritual de ekdam tuk pai kena takat na thagina yede boy kena ase abnikan. Bisi jon aji isola ga osor de aibi. Isor ke map mangibi itia bi time ase morning yede ai gana moi pulpit de buha logo de 94 jun de moi healing tibu aji ko se kun grab paise na jane aji yede khara kura do more than 200 tikise moi holibi isor bra ko do 94 jun de moi aji miracle kam kurule ase ko se nyom bai yong ha se yong yop bande Haro 94 kata yun teni healing tau yang ngonang. Mantau bulan anyo taya yalak cine paya. Taya saan hoy. Hado kawang ngau cayang saan hoy mong chang lipto. Hamenaksi teman yenyi buya alak aja. Tau kaya hado yenyi buya haling yilak
hado cha ya lak jingne new life lobo ni minde all putter all hado teman mengopu anu put hado anu tika pai wil lak yang hado anu tik man pai nang mong chang me alayong lak ayang nang mong chang de ya tu yeleng lak kawang achau ya ha now ta kha mai ki ngonang bu nang yo nai wan de nang hang sin nang yak ma toloi mai bu si ayang au hi e de second hado ka da de hayem me second bu khe ni tau ki ngonang bu kawang ya chawa au be against ngau ilak ya na tai lak ayang hado kawang ya na tai bu na meng kama temana ya maliyang ngonang Ifisya phong ni aling cha mabunga tangoy lay kama hibak yan ang buyang tae ngoha ayang buhay hadaw short meto ipaning hake numan amyang ling buching ne anu kaya liye ngo hadaw physical tet cheng ibuye chibu spiritual tet apni gan ba ki galti kam kurise ki biya kam kurise itu nimide apni la prapido atma komolia hoy gana se tango hobole paranai kintu apni brat tate spiritual milk to khilawole paranai koya sido bihakam kurani sina atma nimidi bi phalkam kurisi kole tangor hobole thagado holi bi mokhala spiritual komolia hoy gana se sutu hoy jai gana se plantation bonakan bra jani thagibo kitia plantation banai kena gas ekta halibo hali kena tate rusi pra pandi rakhile itu gas to 10 years pi palibi to tangor na hobo 20 years pi sabi to tangor na hobo kile tai ke tangor hobo le chance dia nai ki bra rusi bra pandi kena rakhi ase itu nisina mokhala spiritual life iso laga kotha na khaile na kiman para nisina bi dikhawi na apni la atma komolia hoy kena ase kiman sapawa nisina bi pretend kurubina atma guru hoa nai ina kole spiritual tet te mukhana se nang prakimanta biya kam kurise itu brai mukhala atma to morai di kana se koiseo dusra manu nai bote itu atma bachawale apni ekjon aro isolo da apni aile iso brai bachao parbo dunia manu kon prabi apni ke modop dio na parbo mongchang pai da ala cha linglak chine alang cha menglak ongpong hatau meng bua nang life te yong tak laga cha hang chine yong well sit up ne meng will laka sosta laka kam noi itu pangai dia do tuk pawa ni kina mon bikaw holibi iku noi philabi sop philai kina nudun laka an malibi Colossians chapter 2 verse 13 hayang numan anume hayang numan may so kepume liye ngopu numan iye ipay jam se ayan ne mengtam iye teman anu say winyangi teman may me so ye kepu jutilan wang lemya so kepu ay man ya tanying anyi teman paptia bukie ake kawang cingne chan bulan kawang cingne meng bulan so kepu wang lam ngonang ayang boy teman da atau so kepu ayanang ayang boy tanyi teman da baptism ngonang hado baptism ya yang no mana may mo baptism ya daw ya mo baptism ya daw ayang hado kaya naksi nang yan lakacha hangching ne no mana daw kieling bunimeng kama Chris samen no man ya ma bapti bunimeng kama no mana Chris sapay yan ngonang gi se hado laya sakifanang gi hangge abnila spiritual life kinikase examine gurubi kiba problem ekta paisugule ras gurubi sor sorde abni naha tak to moi abni ke mapti bode go na nahe bo isor do kile isor first noi abni moi jun first ai bo lage au yan mong lepe song de pai imanda anu endam lakse ngonang Revelation chapter 3 verse 1 to 3 som na burwo nang tuisaw tawasing hake nang min may ayan ngonang haboy nanga amang 부시시나 사볼레도 아버니도 진다와 니시나세 홀리비나 호살라가게 아버니라가 아트마 무리가 나서도 아버니 데포티아스데 고스데 피지컬 데 모간 힐리기나 다가브라 라이프 아스니기 밤나 구리 홀리비 이소브라 고 아버니라 아트마 무리가 나세 고세 나가 아망 하도 아망아
hangke ayan na miyang oklaksi teman yong lu tay lang onang tau kay nang law daw itu nimide apani uthibi ityadu uthibi bishi tiri na kumabi bishi atma de muri kana nathakibi hayang taw to ngo bu hanghiyan amang me ngo taulan mong me tamdau hang chừng này kawang si sâu me nang tui sâu wang ngoi bu tau ha ngoi yang i teman ba 30 years 40 years jubilee no hayang kawang tui ling bu hai hayang bu kawang ngau ibu yong mong tatak lang ngau yang nangaling bu ha ngoi yang i si bungia tokma pi pabina certificate bishop lobina I sobra abuni bra kura kampal ek tabi dikhana ikul khotom asudo 20 years church to kam kurado 20 years in Jews kam kurado isor na jani na kura kam kana matlab no bo ko asdi moi iku loina na jawo iku bi loina anai khali jawo moi isolo de submit kurule ek tai ase idu moi laga soul moi laga atma loina moi jawo yede bisi tun manukan bi asdi abuni kan bra kamabi chari dibole ase sob itu bra tangor kotha ko ase yate isola kotha bra itu kan sob to chari dibi apni laga soul win guri lobi re ko ase dei apni kan ge moi bisi force na gurubo olibi isola kotha bra force guri ase nohile do luk pabole ase dikibo bisi bimar hoina dukte tha time de Isobra ki miracle kam kurise Isobra ki na modok kurise idu isor moi tai loa pichite moi janise moi bibisi isor laga isobra train kura isor laga listen na buji na bisi tuk paise business pi kurise ase ajie moi testimony kobol last service te itia to nai itia to time nai mohon ke itia na kobo enega thakina isor loa pichite lokpa manukan so pra modok kurina aji moi apni khan la osor de khara kura do আজি তো এক্সাম্পল কারণে মই খাৰা কৰিব কইনা কি তো ঈশ্বৰ বৰা তাই লোৱা পিছিতে ব্লেস কৰিছে মই ইটোহে পিন্ধিছে দেই ট্ৰেস বি ইটো ট্ৰেস মই বৰা পিন্ধা দো মই বৰা কিনা নহয় কিতিয়া মই KBCM youth pastor হ'ব কইনা youth director কইনা আহিব কইনা অলপ কাম কৰি থাকিছে সৌসান বা একটা নাম বি নকো ঈশ্বৰ বৰা তাইক অলৰেডি ব্লেস হয় না আছে সৌসান বা একটা polai na ise ekbar aibi do ko bra tigongan bra matil phui lage to ini bina ajibi ki ko na ko thaki do to ekbar aibi do aisile mujun ekbar dukan jabo guse ki karne guse ini aibi guse follow gorise moi tai la pichite pakala follow gorise dukan pungjise tailor so pungjise nap kuri do guse ki nap kuri do koise sai dagisile moi osor da ase tailor do nap kuri na Nap photo ma piche itu majola amni ki kale lo court ekta silabi kuisu do moi pindi ase dei itu isol laga dress ase moi laga nohoy aro ine ga na ki man jaise itu bi nutibi ki le kurise itu bi nutibi ki tia khotom hobo itu tet in time hoti lobi kuisu do dukan malik na ki tia khotom moi ki tia aibo se next week aibi ai kana mo othai luise aji Mukhala sausan bakhala majorde ase isobra bless kurubo moi laga chemist kitia bi moi nibile nakini kile moi napari aro bisi jun na lagabo koli bi phal nai lagabo koli bi phal nai itu lagai sabi do kon tia pota ase khorde moi isolo bisi de pa ko ase dei pota ase hanger de na holi bi moi ini lagai itu lagai na olabo nangke itu na milio itu na pindiwi ko bi luk pai itu bi phal dikisio itu bi lok pai holi bi kon manu bra tise itu ke thanks dina lagabol olai do na mila mo eko hisab nai tracing to mo eko hisab nai lagai na thagi ase moi bra pinda chemistry hotai apni konyo guru khara kurise moi laga nam de lagabi de gona moi la maiki bra kini dise posung tin na 1200 tise hoise ya sanyali first time moi itu lagai dei love tu itu ka love kha laga yat kurilina aji kali to pota se nangan brat dia yate bisi ase dei moi ke moto kura khan apuni khan brat dia kwa blessing countless count your blessing name them one by one
moi bra count kurile missing ho pare isor bra apni ka list e sop rakhi ase to aji moi revival ta khara kura do tikon ba ekta bra moi ke tim kuri dia ase yasum tak na idu moi khara kuri ase isor logote relation banai na atma pachai na thaki sekole sop laga sukude isor dikhibo hatreds ekta bi na thakibo kon manu hoile bi aibi na morom bra atma harai kena na thakibi isor bra bishi morom kuri na mati ase de last idu last karni koina mon khatam kurbo to khai nang hangke ya heyang chai tau pa tai tau ya nang chuan tau nang mong lip tau Revelation chapter 3 verse 3 nang hangke chai krisaya hadau ke khak ka mong chong ngo to kinaga huni na amni isodo accept krise ito ni sinai khara kribi aro apni thik ki tu isola kotha bra likhina huni se kante huna do ibali jawal na tibi use kribi ko ase hadau ya tau ha tau ya changne ya mo ha tau phota hoise no kobi kitabi atma la phatuna khabi ki man khai na tangoro tau ga ya tau khong kam bu chon tau ayang mong lip tau idabi mong lip tau te khotom ase kuno ba to montano ina he kunyo bagan ta khan la titi ase noi dei moi laga titi ase holibi moi laga business noi iso laga business ase moi ke saina alchio na na thakibi ekjon laga preacher saina alchio na thakibi moi khan do mo khala business te khara kura noi kingdom business ek din do ai bole ase mo khan sob luk pa bole ase norok te holibi heaven te holibi ekjon sita tikhi kanai mo khan separation ho bole ase itu separate hoise gole aji ekilot boy thaga KBCM pumainok katalan nanga awi panyoy me sulaksi tawa awi panyoy me sulak tumana toy tailang onong bu to kay taya akem pa service me tumana yu launching ne anyo KBCM new pa launching ne moy man pha tam hayo se youth ministry ka timyang onang adaw moy man ya lakching ne taya moy lan pai gai oh yo ta sai ayang taya bu akem pa service moi manya yilak jingne moi lan anyu pai kayo sa daw ngau china tamnang tau so tai be tui so bua chairman solak ayang boy tau so tai be yo pui pak chaya tamunang gi reverend lan hangsin ngonang gi no man jingne yo plak ne kawang nying butui changonang gi tau kai reverend lan jingmai lam lengan no man na so tan kai reverend lan te yo plak jingne tau mangop putaman moi lan cha me nga so manu ek par khara krubo reverend kan ki manase tai kan nimide bishi प्रार्थना kuribide koina at malaga kothai nega aina se प्रार्थना krubo mokan asal platinum jubilee ase idu reverend kan ekjun bi muri se koina idu khobor huni bole mon nai asal mokan lode idu jubilee de khushi pa bole reverend kan sob palbra life rakibule tv koina sob manu isola ka number mokan tai kan la life mangigana aru tai kan laga हेल्प करनी एक लोगों प्रार्थना करो चमसियो भयो तुम्हारे कन्वयन कावांग nang yayang sipsi chine minyong pabuay ato may reverend apulan hangsin ngonanggi moy lancing na yopuay ayan may ngopu reverend lan jiso nang atik payo ba jiso reverend apa saiba reverend apa ato may nupuba kawang Reverend Apatakyong, ayang Abu Chingang, ayang Nopuba, Tumayapayo Kaboy, Reverend Hensak, ayang Nopuba, Tumandang Tayo Mokyaboy, Reverend Tinwang, Kawang ng Sipsi kaya iman ayan na Jonathan ba, ayang Opa, Tume, wadang kawang ng Sausalak Chine, Nyong Basuching Yomangobu, Tuman by Reverend H. Mopa, Jiso ng Sipsi yak masimatam ng kawang nang yayang sipsi kaya. Mayo mokpu Reverend Lan Kong kubuching no nang tayo po. KBCM member Lan mong ma. Reverend Lan hangsin ngonanggi. We will sang siyaw na tatam. Reverend napanayo tayo nang. Hallelujah pa chiso. The Reverend Lan Kong kumbute. Chilo buwang beng nokpuba nang ayakayo. Ngaywang bu platinum jubilee sa ma. Hiyo chinso buyapan pa inetatam. Ayang boy nang moy man yakay. Ayang huyem ayam lan bay. Krisa ang ching pumaynok sut ching ma. Mong may sayo umlak na.
Iman de wang tang kawang nang sipsi kaya. Wang peng anyay pautam yang tuman bay upa hipak atanja. Nang kunyaw ngaw laye. Ayang huayim lan bay nang muay man tay tamtayhan ng ngonit tambase. Jisumin me wang tang kawang nang tiyupoy. Tulan na se upa nang muay iyo. Amen. Hami bukiye. Yutlan awiyo yayilak. Anyu palan. Iya boy yutlan natan kay. Kelap yang teman jaja jengne. Yu pecamlak atau prayer fellowship atau ngolak tau kan me tau youth si bulan jing mai lam lingayan ya tai ba lak kai sa tau chai ni tamnang tia service sesong chim lak kai no mano yi tam lak cha phai me ayang bui sa sa anyu balan bai phat ti tai lak jing ne no man de yo poto bung au chai ni tamnang Kau ngau ya senyale nyawi lagi tambu teman bay speaker pada menyong panang teman nok sama nyuhe balan nemu yu hayem lanjeng yu nok sa lanjeng hanggibu ada wang lam sing yang nyaw wang bugie jenda teman bay jam ngok bu tani bu speaker ba mu teman peshu bu ada ngau semai ba matam handam bu jing menyong panang nang ayen tu show do ilak pa kawang mu mansi sa taidam show benang tawe tia anma teman chun dalak taidam jama e hogun Taidam nga 2 August Sunday anpong chambu hibak 4 PM. Amay kambu hibak worship team cha suching welang nyanaw ta sun P prayer secretary KBCM youth ni ajaw lai iyang yublak pajewai nokyam finance secretary KBCM lem hemnoklak study committee beli outreach mission jingne ngin sailak pastor KBCM kunyalak kawangaw ya ipelak speaker tuidam kungai yu basolak khado tia anbong ma chemlak taidam tagi ngonang taukhema sa speaker ba ibukia chilalan sai jiban yu balan kong gembu kawang muhe manyalak chingne bege sa hado ngau jai damnang nyuijing panjing semalam fe hado namnolak chingne wangmane volunteers lan ngonang pumenok kaye tomando nam nobu suching semalam fe hado KBCM tuman chilalan jingne Christian lan jingne se tembu revival kemba tadam ngonang taukhema muhelan muhe manyalak chingne bege o se nan peng bungau chai tam nangi sa tuman tuita me hem noklak kunyak hem ebu 143 milan chamsa yonga Kawang ngau mabutayan wangai menang mikadamun kanulan mong wanetamo syaamong letang syaamong letang syaamong letang nang yen gilang
Chính tam bung ao cha đó mà tia bu tai đâm mà ngõ bu cái outreach mission chính là nghìn chạy lắc mà đó sinh tam năng sa tuy đâm mà cũng ở bay lắc đó cái mà giúp lắc ngõ mực nhỉ đó cái tam năng tin nhị bu tai đâm yong mai show đâm bu chính này kawang đâm mình yong phải yupa nếu tia to ngõ bu tai đâm chính này mỗi lần đó mà mỗi man tàu lắc chính này yên đâm mà sẽ phải chấm lắc chính này mỗi lần chấm sẽ yupa cấm này yên xin này show lắc chính này tin nhị bu speaker bà đó thông tan cái mỗi lần chấm sẽ yupa Tumanda kan buayen kawang nang te yalak paminyong fanang tini nang hang sene nang aulan ungatam niki te chine minyong pabuay adaw kaya ma bulan de moy man de mengatam si awiyo yak yang mayine tatam moy lan moy man ya yang ayoy nok te yan natam ba tuiso yung may so tam bu chine minyong pa yan na tayo nang mabumoy man yuwe si sumin miyop nang ulan ase upa nang mga iyo amen. Yudlan awiyo hang tapo kayo ama baba kane Coral TV Jisuwa mong tapay yang ayang ma Jai laya tampu ayong ay Jisuwa mong tapay yang bitaw ayang bu Wang ay ayahadapay na Jisuwa mong tapay yang kibay Jisuwa mong tapay yang kibay Yang ching yang mong kibay
Atang mishot pulan amai dalai kai yut lan oporde boina dagakan nijida ijebi.